clear tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai ka buk chowa du sang na sang ber ka hlan bok cheu ani ole tun tuma chuan eru kheisa Zoramthanga thiamchan chhan ti thu pui manga pu ti zo than sang XMLA thuziak kan lo ngai kha anga he thil hi social media kholaya ka char ania copy paste ania chuti rol ro chuan thurin tlak tak ni in ka hria chuwang chuan kanon chiar chuak don ani tuna ilo ngai kha ang Zoraman corruption case thiamchan var ti hi mi pui hriat dan ani case chuan a chuitu ayo investigating officer hi witness zong ko nuwa ato bera ko thin ania investigating officer hian a chui chua dan documents tenen thap ko ta aron soi vekanga chu an mi pu te ukilin an lo cross examine le vek turani purama case hi chuan case ayo ko ta akal theilowa wangin cross examine thei ani talawa akal theilo chan hi damlo wang ani mel a chui tu tel lowin ti top alo ngai ta hetianga hian thiamlo in chantir thei ani lo a omzia chu Zorama case chui tu ber investigating officer kha kota ain lan nia hian damlo na wangin akal theilowa a chui tu pa ber case ayo kha kota akal theilowa wangin thiamlo alo chantir ngot thei bik silowa chungte awanga voinia film ta ani tina ang velani legal loophole awanga case ti top alo ngai ta thiamchang ti chia hi arem point alang lo case ayo kha dam thavervor kota athen zong te kha fin fia thein omsila case kal mang hi adang theiani mi puite hi chuan convict lo hi thiamchang kan ti mai po ti zo than sanga XMLA aintia not case ayo kha dam thavervor ni se witness zong ko nuwa ato bera an han ko wanga noi za ko le pakwa chungchang thu boi chu a fel vek mai tur enga tinge an ko don ni takhan case ayo kha adam lo kherle ti zona aumta enga tinge Zoramthanga chui ber tu case ayo kha an ko don ni ber khera khan enga tinge adam lo thut enge chan yang ngai to ve to mai ro ole khati zong khania an soi manga khan legal loophole awanga case ti top lo ngai ta thiamchang ti chia hi arem point alang lo case ayo kha dam thavervor kota athen zong te kha fin fia thein omsila case kal mang hi adang theiani aron tia legal loophole hetia in rel ruk theina chance ani chu mo dan noi ani si case ayo ber alo kal lo che khan legal loophole hi aum theita ko reu tur danga kha alo omta ka soi thiam chia lawa case ayo in a chui dan zong kha fin fi in om ngat sela chuan hetiang din huna hian Zorama hi ading kherlo mai theiani chuwang chuan thiamchang ti chia po hi arem lo ani ati a chan chu mi puite hian convict lo hi chu thiamchang kan ti mai po atia convict ti chu thiam lo chan awanga zela khung te heng ho soina hi ni maya Zorama hi an convict thei talawa convict ngaina po om lawa a chan chu case ayo ber kha an kodon ni takhan adam lo ani anti ani na taka chuan thiamchan na fam kim chu ani theilo a chui tu ber case ayo in a chui dan zong keng theilovin adam lo tata dam ngata sila case ayo in a chui dan zong kha fin fia thein om sila thiam lo chang reng mai thei han rel chuana in rel chuana chan sakha a oma a chan som thei ber chu case ayo ber kha dam lo tir te po lo ngai ni mai thei chuiro chu karin thu mai ani ole a dot le tan chu puthang pu ke sin pu editor chibaile karil ruwa thuam kalojak vele roi tiang ti in thu thatak mai bengwar thak tak mai miron thona chu kan ngai thachun zom don ani tuna ilo ngai kha ang party mi te mai nilo mi pui mi mir te thleng hian sarkar chaklo te na hian chief minister te hi fakle social lober ani thina tun sarkar apo hian works department changve mi alo ZPM chief minister chu beile diriamber ani chun zom zelbok atlang puin dot bur ti te thu soi phak lo ti te le zuanglawr ti te hian he an beina hi a form kim vek ani youtuber pakhat pe chuan a musitin kangai san em pushia da changte akom tum pe chuan na sataka nui soin dot lalpa ni hialin achwa ani kha hetiang aloni ta ka chuan kan siam za om tak pulal Duhoma ka mudan le ngai dan hi lo soi ve ka chak em awangin i channel za om taka hian kalo pau vele ange aron tia alomom thin khop mai puthang puya ke si ke ni channel te lulte ngai lu in hetiang hian content tu thatak mai miron peya
kan lom tak zet zetani zuanglawr mo mizo tonga hian mani ham that na ngai tu awanga pol danga kal thin te hi zuanglawr ti lam ain thlengtlor zuan anti thinem kha nita sila kan siam hi thlengtlor zuan ang chu animia lawania zuanglawr kan soidan chuan thil tha du wangte mani in phata kan thian tele min zui tu ten mal som na andon theinan kong dikle thazoka kan troi theinan kan zuanglawr thin lo nei tu ten kum tina ram thazok dapa lo anwa tang hi ani ome thlengtlor zuan ro chu liking ordum le orsen an soyang kha ani zoka bak an soyang kha ani pudua hi azuanglawr ti kapom ma se thlengtlor zuan ero ani lo atai mak na le do theinamol hi thu fing chuan abul tran that hi achan ve zo angani atia chu mai baka be sein reng nei to lo te chu mi a zonga mi khongai thak berani ti bible in asoibok IPS atanga in phaniama zo fa ten mason na an nei theinana wak vai tura mosia ang maya a om hi kan thethiam du haulo hi kan sual zelan na ani mayangem ti kangai tu bok IPS pension thlengin thokta se hadam takin aom theireng ti in shema se amanga izoram tan athiam na le ni na sang tak chu isu ang main akal sana zoram dung le wang phang chuakin kan mamo em le kan ram te takte khai chuan man ruwa thlai thar tam zok kan nei dan tur le shal dan tur ngai tuin mut mu po tu lovin na athoka chu tuna hian kan chor veta ani lovem ni mi then khaten a om lo ma ka phua chop anti ang mai nen khan awa in thlau em pudu ama hi lalve shim du anti mo du ni se mana khan alo lal sa to ringa akal sanjok ani lovem ni CM nuwa deputy CM te minister te po ani theilu tu kalom ma se ram thale zol achak em awangin MNF le Congress party chuasanin rin om taka ama thlop tu tenen re thei huamin party tatakte te din chawle a policy hlotlin nan party lian zok te po thok pui ve bok chung zelin ke alo pen to a ma se ama thire ro tu party ma hian an tui pui lo awangin ZNP adin chawle a midikle rampangai tu tak te tong fuin ZPM alo dinga a sarkar ta alo ni zoram mi puiteu khongai takin pudu oma hi dotin soisel to lowangu ramtana a chanjat ve po kan chan ve lo hi kum somli don a policy awa vai pui pe yang hian tunge do theina nei ve cheu tin ZPM a po hian pudu oma lo erle tin ZPM a po hian pudu oma lo erle pheru tu in lo om palange ama wang liawa ZPM hi sarkar thei ani ti hi in lo hredon nia kan ram CM ber hi pathian ring tu le ama in ngatlat ania wangin pathian rem tin lo chuan tu man an pai thadon lova pathian ruat rorel tu lo soi sel le musit tu te chu in chung apikhle ang ti sia in ana zongin kan CM hi lo musit to lo sham turin kange na chu bai thangpuya ke si ole khami chin khania nie pudu ma hi thiam na sang tak nei zoram tana mi special lutuk hriat na thabok si min update pe em min chiar zaw lutuk mai ania hetia ang mi ni tur chuan taima ka thorim po angai hle ang ti a hriat theibok chutia anga midang lam mi chuang ni boxi chuania chuti lai kara mi engma ni lem lote ma ni ir om chuak po ni lo midang thuziak lo pos chong ve lai thinte kan unau opo howin noi chia takle diriam taka an han deu so kwal velte upa do he upa zu he tia tongkam chatin renga an diriam na chan hi engdang wang ani thein ka hrelawa ama RM2 thik na hli rakhat it signa chitin rengin abom kha teril rupuak chuakina a hrin chu awanga heng tongkam deng khong tak khi lo chuak ania heng mi te hi biakina anin khomin an tong trai ve tho thin om sia ama kani ti ro ni ma sila huat na ti pun lun tu te chung ero hi chu ala pik viau mai theiani pudua hi zuanglawr ani lawa it signa awanga party pahnia tanga chuak lo theilowa an siam wang zok te po ani ve bokasin ama soyangin driverin atlana tur kong ni lawa aphur miau chuan chuka kong dik zo anga yalom heng zong hi ama do tu te po hian an hrethiam vek an huat shim awangin an soisel mai ani ti hi a hriata lelama chuan aswa swal thak khop mai amai ro chu heng zong hi
lali suwa zui tlat tu IPS langwal pu Duhoma chuan a hre veka chel takin atura isu awangin angai dam vekani ava en ton tlak tak em tirau kan vatluk lo han tak em pathianin hrisel na tha pezel sela he zoram hi siam thaturin malsom zel ro se ti in atop na kan siam mayange ole kati zong kha tun trumata na video kan ti chu thei chu lo ni le phot mai sela clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te milo taran sak theu turin in khoi na karon nge na ni like comment le share te tin mina subscribe lo te poi milo subscribe zel turin in tran puina karon ngen tak meu ani ye